Gurih nih kok. Lho gede iki. Bang. Cakalan potong arep iki. Apa? Babon. Awas tangan. Wus, mantap rek. Aku cuma buat yo. Iya. Temenan, Bang. Oke, babon. Bang, gak kepingin, Bang. Masa omeng. Babon. Oleh lawas itu ucapi. Nganti. Rame tarik. Plat rokokan aja. Tompel. Gantel nih kok bisa. Dewa ada urangi dari Pak, monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing lagi kita. Kali ini kita mancing ke laut Selat Madura. Mancing bareng rekan-rekan kerja. Hari ini kita berangkat dari Rejoso, Pasuruan. Semoga banyak rezekinya. Gak usah api-api, Mas. Ojo ngomong merek rek. Merek mana? Lah iya ngedit malah ini. Kamu tuh gak bisa diedit. Kayak rungu. Wow, perdana. Kerapu. Anak buah. Di mana itu? Di mana? Gini. Ada kapten. Korek. Apa yang ini ya? Waduh. Aku ketolong mana? Polisi. Ngono nang oli gak tau njok sepuro. Nggih. Gak ngomong. Gatel langsung. Kong narik kong. Ate oleh cuy, jak aduk dah kuwi. Apa kong? Sing penting oleh. Oleh. Sakno njakakno iki. Iki ketok bulon, Bu. Abang rek. Ketok rek. Dudon apa Wik? Gak kepengin dah. Ah, dudon apa Wik? Oleh ya. Kapten. Kacane mana? Gì vậy cu? Quen tăng nghĩa này bu. Apa? Apa itu? Ini coba cakap nggak jeru bisa. Cawi. Loncal.
Lihat. Nabrak laut. Cak Majid. Tangi areke. Ini rasanya. Ayo. Kalau laut sih. Kok kayak tempe ngono iki. Majid. Ya Majid. Tompel. Tompel. Ini yang rasanya si tompel sih. Apa? Ayo nih. Apa? Itu kan. Apa nih bodoh itu? Apa nih bodoh? Ini nih. Apa nih bodoh? Buri nih kan. Lu gede iki. Lho, Bang. Cakalan potong arti. Apa sih bodoh ini? Ini nih. Wawancara ya Mar, serius iki. Udah guyon lah. Timpet. Ya aku ngomongin lebut. Japres. Oh, itu buri pangkal ke daerah memang di kubi. Tak ketok iku ben di. Untuk nang Cak Mar ta? Iya. Ancen gak anu, niat dodolan konco tadi. Barang elek-elek kaya nang konco. Sabotase tok itu kubi. Memang kelar kan ngono kuwi. Untuk ngeke kae drone iku. Oh, gede rek. Dengenge kae. Burung tange sih. Oh, saya. Lho, Bang, aku ingin, Bang. Kok aku tak kok burimu ku lho. Iso jawab kuwi lek ngene kon ngono. Iya sesere. Yo Kum, kabeh ae Kum. Lek kuniran aku gak kroso Kum. Waduh. Omongan ya, Bang. Iya. Lek kuniran yo kata gede-gede wong ngono Kum. Yo narik kuniran kok gede. Kayak gini ben tak ketok. Itu dua wae burung atau 10. Tak ketok tak sambung tok iki. Tak ketok. Paling iku paling bodol paling. Koyo Iya, sambungan. Iya. Oh, kan purek derek. Tak ketok iku ben wi. Dewi. Iku. Ketok lagi. Betul. Apa? Putih. Gancu. Oh, Japres. Kerapu rek. Oh, kerapu gede kon. Babon. Awas tangannya nyokot. Sian kene on. Wus, mantap rek. Aku sih mau video. Iya. Kan tak ketok iku ben nek rapi. Kuwi ku ben mancing dino Senin mesti ngono arek iku rek. Gak apa-apa konten. Nggih, tengah non. Iki rek njak budal maneh Hanafi. Kon ben dino Senin lek mancing mesti ngono kuwi. Lede ta cangkem kon bolongan. Rek, babon. Cuk, meris. Iki aman tok kon Mas yo sampe Apa weh? Iya, oleh gacu ah, Bro. mulai kon. Mulai wis. Kalau ojek apa iki? Sampai di ditok lah kan. Ditangi Mang Jamar. Tang. Iki lek Mang, sok-sokan Mang lu. Iya sotokan iku tak. Bi. Foto nang raimu, Cuk. Mojo tangga raimu kerapu. Iya. Cek panas saat ini kancokku iki. Pendol. Foto Cuk, ambek raimu. Pendol. Tanganmu mlebu nih ya. Ini ya, tanganmu mlebu ya. Putun nih. kene on. Ayo butuh-butuhan. Kono jajar kono. Narik tos seneng san. Udian. Oh no. Meng, gak kepingin, Meng. Masa Meng. Oh, babon. Oleh lawas itu tapi. Anu bang-bangen iki. Kene bono kan. Yo paling mantep tuh begini. Anu lah. Mantap. Ojo mau lugur. Oh baik gede. Podo mbek kaos iki lho. Wah, itu iki. Serok abang. Serok iki. Serok iki.
Lama. Wah, bini tuh harus dulu. Yo kerapu. Anake. Anake kerapu, anake mau. Cari sih, wong situ teh gak lagi ya. Kawan mulai awi. Karena perahu balik dah ini. Mangan peding kono. Iya. Lek arek iku biasanya beduk. Apik rek. Nah, kira kuwi ini gak mancing mul ya. Nih, aku mulai sana. Perdana. Wah, karo bedane yo. Ayo. Oleh lawas itu. Action iku on. Kono karo lagune anu CEO iku. CEO. Lah iya. Karena diangkat sungkan, Nus. Karena diangkat sungkan cilik. Iya, ngapa sih? Yuk, sungkan aku iki ngangkat iki ngomong kancaku orang blas. Ada seketantet ku lho. Sabtu. Tantet gak keras narabang ku lho. Apa sih saiki ya? Kan saiki apa sih? Kok gotong mesti nyantet ku ya. Arek kadung nyat ngono kan. Lumayan. Katut wek muar. Ulur wek muar. Oleh gede-gede tok rek marek. Enggak cekel. Waduh ditaper rek. Ditaper. Ditampel on. Ini tambah pelayan nih gue. Iya, wis. Pelayan nih. Tambah antimu ya, Bek. Apa turu aku. Iki apik gimana nih? Oh, ada api no dewi oleh dewi. Aja culno, Mar. Hah? Aja diculno. Ngono ngomore rumput Dit ya. Kecantol rumput-rumput ae Dit ya. Aduh. Gak enak. Belum makan api rek. Iwak bayi. Ya iya. Ngene. Kancaku mang. Langsung mari beduk. Rompet. Beduk. Burimu loh. Kalau aku bukan beduk ae kok. Rompel. Agak rusuh kan. Rompel. Wah, strike bolo. Jauh nih. Lumayan nih gua. Santap jawab. Rompel. Jame mari beduk. Majid. Ajit. Bukaan ya. Rompel. Bisa disenting nang ngarep ngono. Jodoh kene urangnya. Jodoh urangnya kono onon. Wis kabeh ayo. Oleh. Hah? Oleh ya. Mombol.
ini. Ayo. Wah. Ompel. Gone oni tonon, gone kanca-kanca yan. Mangolah oleh kono terus ngale oni. Iya. Ah ya. Minggir iki. Minggir. Oh. Ya, kena kabeh wis. Gak keluruk iki kanca-kanca. Hei. Pancene apa yo bukan kon. Wow, oleh mana? Berbagi ya, Mas. Iya. Ompel. Bang, mundur bang, camar jono kuna ya. Iya. Sung pipi. Iya, sung pipi. Lumayan sak bang. Paten bang. Heeh. Bang. Baus. Iya, Bapak aja jeda. Baca baul. Iya, baus. Mau munggah nang perahu. Enak. Cici. Oh, kerapu. Oh, dapat hiu paus, kapten. Ucul. Oh, Cak Majid trek, kapten sedang sholat. Oh, Cak Majid trek. Wow, ngeter-ngeter ngono rek. Tuh. Ompel. Oh, Juventus maneh. Golongannya masih Juventus dolar. Ada tak ya? Iya. Banyak ahli. Melengkung. Kerapu. Spesialis kerapu aku mah. Ini rek. Pesenane juga kerapu cocok hari. Ya Bu ya. Cepet rek. Ya. Tompel maneh. Ono ae. Sak minian akeh lumayan. Ayo. Oleh ming diwae weng. Oke, ning gone tompel kene. Ada orang spesialis tompel. Kerapu. Ngeter. Oh, kapten. Apa ya? Oh, kiper. Malah kiper e. Senengane Cak Haryono e. Oh. Polisi. Iya. Enak cari Cak Mario enak iki ngawur ae. Was. Oh, lho boleh cari. Kerapu. Oh, tompel rek, tompel cisil. Macang. Anu dari super. Waktunya pulang Mas Bre. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa support channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di klip mancing selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wih, babon. Iku ana kewan ya? Iya. Seru ya? Rokok deket ku non.